Titiang Milo Putu Puspa Widya Lestari saking kelas dase MIPA Sigi. Jagi ngaturang dharma wacana sane mamurde. Tri hide karana pina ke dasar ngelaksana yang danu kerti. Inggih suksema aturang titiang majeng ring pangen terbawas. Inggian galah sane kapai ring titiang. Ngaturang sambrama wacana majeng ring ide dane sareng sami. Sadurung titiang melantur atur pine ka pertama. Lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagia majeng ring ide sang yang widiwasa. Duaning sang kaning paswe jan ide praside iraga masadu ajeng ring genah tur kalahe sane becik buni. Om Swastiastu. Sane wangyang titiang majeng ring para panureksa. Sane wangyang titiang majeng ring para sisya pamilat pacetokan sami. Sane wangyang titiang majeng ring ide dane sareng sami. Sane dan presida ojah titiang siki-siki. Sane dahat tresna asihin titiang. Ide dane para pamiarsa sareng sami. Mau sang indek danu kerti punika. Boya jetios wantah sinalih tunggil pahan saking sad kerti. Sani munggah ring papelajahan agama. Napi kasujatiaan sad kerti punika. Sad kerti kawangun antuk kalih kruna. Inggih punika kruna sad miwah kerti. Kruna sad madue arti nenam. Kruna kerti madue arti suci. Iadnya utawi pidabda. Dados nyane sad kerti punika madue arti nenam kasucian. Utawi yadnya sane patut kemargiang oleh para janane ring jagate puniki. Ngeninin pemargi pakertiannya mine kadi. Ka pertama sane kabawas atma kerti. Inggih punika usaha sane kalaksanayang mangde nenten sang yang atma kaiket oleh awidya. Pengkale sane kabawas samudra kerti. Inggih punika boya jetios wantah ngelestariang miara samudra. Pasih pesisi miwasane liana. Ping 3 indek wana kerti. Inggih punika boya jetios wantah ngelestariang kawentenan alas. Pinake genah beburone maurip. Selanturnyane sane kabaos danu kerti. Inggih punika usaha ngelestariang genah pawetuan toya. Utawi sumber-sumber air. Sekadi pasiraman, tukad, danu, miwasane liana. Selanturipun sane kabaos jagat kerti. Inggih punika wantah upekara pabersih palemahan. Antuk ngawet uang upekara tawur. Caru merebumi miwasane liana. Sane kapinguntat kabaos manusia kerti. Marupa upekara manusia yadia. Ngemargiang upekara dharma. Kahuripan nganutin guru sastra. Ngawet saking upekara magedong-gedongan. Upekara kepus pungset. Upekara abulan pitung rahina. Telung bulanan. Ngotonin. Mapandas. Pawiwahan. Miwasane liana. Inggih ide dane para pamiarsa sareng sami. Napi kasujatiaan danu kerti punika. Danu kerti inggih punika usaha ngelestariang danu utawi genah pawetuan toya utawi sumber-sumber air. Sekadi pasiraman, tukad, danu niwasane liana. Pastike ide dane sampun uning ring kawigunan toya. Sane prasida ngurip, sane maurip, sane wenten ring jagate.
Usaha sane presida ke anggen jalaran. Mangdene kawentenan danu setate asri. Inggih punika nenten ngerusak taru sane wenten. Tur maning ngemargiang upekara melasti. Miwah ngaturang paklem ring tengahing danu. Lianan ring punika patut taler ngewangun parhiangan ring wewidangan danu. Punika mangde presida ngelestariang kasucian ring danu. Usaha sane kemargiang mangde presida ngewerdiang sane kabaos keharmonisan ring jagat. Keharmonisan punika pacang presida kemargiang yening para umat sampun ngemargiang ajahan Trihidekarana. Trihidekarana inggih punika keharmonisan sane kawangun oleh imanusa sareng dewa sane kabaos parhiangan. Imanusa sareng manusa sane kabaos pawongan. Maka miwah imanusa sareng jagat genahipun maurip sane kabaos palemahan. Yening iraga sareng sami sampun presida ngemargiang ajahan Trihidekarana. Prasida taler ngardi jagat kerti. Majalaran sastra Trihidekarana punika jagat baline setate ajeng. Santukan sastra punika prasida nuntun para janane ngamecikang sahananin parhiangan. Genah ngaturang bakti ring ide yang pramekawi. Trihidekarana taler prasida nuntun para janane ngamecikang iketan pasemetotan ring Bali. Trihidekarana taler prasida nuntun para janane namecikang indek kawentenan wewidangan baline. Mangde asri rau ring kota tur ke desa-desa. Duaning karya punika buat kasukseman Trihidekarana. Patut punika kakardinin kalih kalimbakang pambekasnyane ring jagat Bali. Inggih idedane para pamirsa sareng sami. Mangdane presida ngewerdiang pawongan. Patut iraga ngemargiang sane kabaos atma kerti miwah manusa kerti. Yening aptiang parhiangan miwah palemahan parilaksana sane patut kemargiang. Inggih punika antuk ngelaksanayang samudra kerti, wana kerti, danu kerti miwah jagat kerti. Inggih idedane para pamirsa sareng sami. Napi sane patut kalaksanayang mangde danune punika setate becik pinaka prananing kahuripan. Sampun sepatutnyane upepira lan becikang mangde danune punika setate asri. Nenten ngerusak taru sane wenten. Taler ngelaksanayang upacara niskala sekadi upekara melasti miwah ngaturang pakelem ring tengahing danu. Taler ngewangun parhiangan ring wewidangan danu. Punika mangde presida ngelestariang kasucian ring danu. Idedane para pamirsa sareng sami. Yening cutetang daging dharma wacana iwau. Inggih punika kapertama danu kerti pinaka sinalih tunggil pahan saking sat kerti. Pingkalih danu kerti dan pinaka usaha sajeroning ngemargiang ajahan Trihidekarana. Inggih ratu idedane sareng sami sane wangiang titiang.
Wanta sapunika praside antuk titiang ngaturang. Dumada je wenten pikenoh ipun menawi wenter atun titiang. Saninenten munggo ring pikayunan titiang nunas majeng ring idedane sareng-sareng. Cukut kangkung mesambel sere, sekar alit ring kuping gajah. Kirang langkung titiang nunas ampur, titiang alit kari melajah. Makeswaning atur puputang titiang antuk parame santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.